खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरी बसिंगबो तराम नोक्सरी अहनबदा मरिबा पाव भारत की होंगलिबा राजनीति की फिल्म येंगलगा कांग्रेस के मिनिस्टर MLA अमदी कर्मी सिंगना चेक्चिना तबक तबु मतम ओइरे हाइना चीफ मिनिस्टरना फोंदोक्रे पाव संदरंग उपिजरी भारत के हौजिक ओरकलिबा राजनीति की फिल्म सी येंगलगा कांग्रेस कर्मी मिनिस्टर अमदी MLA सिंग सेक्शनना तबक तबुगी मतम ओइरे हाइना चीफ मिनिस्टर ओकर्मी बोबिना फोंदोक्रे वफम सिंगसी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंजुना यांगलम केंद्र बाय इलेक्शन दा कांग्रेस के MLA ओइना नौना माई पागलबा ई दिजमनी बु ओपुगी थरमदा फोंदोखिबनी कांग्रेस भवन पांथोखिबा थरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ओकरम इबोबिना लुसिंजुना MLA दिजमनी बु लई परेंग अमदी लेंगयान फी हुक्तुना हराव त्यामना ओखे ओपुगी थरम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम मिनिस्टर MLA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पार्टी की थौबुबा सिंगना दाइस फंखी MLA ई जुजमनीना यांगलम केंद्र की प्रजा सिंगी थमोई सेंगबा अमदी सखोटपा पामबो ओइबना महाकु MLA ओइना थगतपिरकपदि हाइखि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखागमना प्रजा सिंगी शक्ति यावदना पॉलिटिकल पार्टी ओइसनु ऑर्गेनाइजेशन ओइसनु अमत हिंगमंगमलोय राजनीति तौबदा लिक्लम चुमन तौरबदी माई पाई हाइबसी हंदकी बाय इलेक्शन असिदगी खंगले ओपोजिशन पार्टीना सरकार असिबु चै थांगदुना ओइदा पादब क्या ngang sarambadu kanadi haiba makhoi khanglabani mani power muscle power gi matangda ngangnari basi complaint tawjabadi hainadaba kangbugi thabakni handaki mikhalasi achumana joy oi haibagi mayak laraba khudamni phongdoki chief minister okram ibobina bharat ta hongliba rajniti gi awonba asida congress ki minister amadi MLA singna saksina thabak tawnaba appeal tawki mikhal lakpada opposition party amadi प्रजा सिंगना वहंग हंगंदनबा थबक तौगदबनी हौजिक ओइरकलिबा राजनीति की अहोंगबा सि कांग्रेस रुसिंगबा सिंगदी अचौबा परा अमनी सेंटर दा BJP ना पालबसु स्टेट असेगी फंगम दोकबा हक सिंगदी पिदबा यारोय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना गुजरात ता ताम अहुमलक नन कांग्रेस गवर्नमेंट ओइना पानु मतमदा मखोयगी हक सिंग UPA सरकार ना चपचाना पिखी ओपोजिशन पार्टी ना मखोयगी ओइबा वाफम कया होंदोकसरबसु कांग्रेस पार्टी की थबक तौबा लेपयादे बाय इलेक्शन दा माई पाकले हाइजुना हराव लैथोकपगी महुत्ता मिनिस्टर MLA ना चेक्सिना थबक तौबगी मतम ओइरे हाइखि हयेंग मीना नेक्स्ट की इलेक्शन दा क्वेश्चन तोरप ngam कराय दा नोइना माई पिरे खोइ सैदा कराय दा थकना इसिंग पिरे कराय दा एसेंशियल कमोडिटीज इंडिया गवर्नमेंट पिरपा अखोइ फंगम थोप चेंग सि कराय दा यौरे हाइबसि दैट शुड नॉट बी क्वेश्चन टू अस प्रजा सिंगना मसि क्वेश्चन तो होलोइदबनेबा अदुना होय मतम अमतदा अखोई सेंगत सागतपा डेवलपमेंट हाइबसिदी मतम अमतदा अमुक लोइना प्रजा की अपामंग हे तौबा हाइबसिदी सेंगत सागतपासिदी इट विल नेवर एंड सिदी लोइबा खंबन नायरोएबा अदुबो अखोई की केंद्रदा बेसिक एमिनिटी से मसी क्रमाई तौरगा अखोई की खिजितंग लेजबा फाइनेंशियल क्रंच लेदना तौरगासु खजितंग लेजबसे अखोई मयाम पुनमक कोक कुमसिनरगा कोक चुमसिनरगा मसी आईदी वार फुटिंग तुम्ब साब थीदना आईगी केंद्र सेदा पाखनदना अखोई अंगंबा आई तौबा मतम यौरे हाइदना आई ngasiगी लेंसिन बिरिबा मयाम पुनमकी मफमदा आई अपील सी आई तौजनिंगे मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महरोई सिंगी ओइबा यूनियन अमा नवंबर था फावगी मनुंगदा सोइदना लेरगनी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर SNK शर्मना ngasi पाउमी खरग उनबदा फोंदोक्रे हंदक पांगथोकिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की 13 सुबा कन्वोकेशन दा इंडिया की प्रेसिडेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी दा महरोई सिंगी ओइबा मिहुत खलगा यूनियन लेननबा वफम फोंदोकलमखि मसना मरम ओइदना मणिपुर यूनिवर्सिटी ना इलेक्शन कमिटी सेमले नवंबर था फावदा सोइदना मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन लेरगनी हाइखि मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन असे डेमोक्रेटिक ओइबा फॉर्म मदाइ इलेक्शन की फॉर्म द पोरनबा ताथोमे अदुना मसिगी सोसी अखोय खुंदा खरेम संचले लिंगदो कमिटी की recommendation the base होगा अदुगुम्बा students की body अमल लिखना मधुरी दमकते या कोई कहना तो है election committee ऐसा तो मधु form तो है मधु गलोइना ना या कोई की even returning officer
अदे ऑब्जर्वर सिंबा मधुगी पाइला दे कोई प्रोसेस ओवरलोशन Panbayai Manipur University Student Union Hingathan Kadabani Haiduna Musu Revival Committee na Khongjangkya Sangchinjuna Lakebani Singhi Mahiroi Organization Kharana National Highway Singda Total Blockade Chathariba se Praja Singhi Charam Men Anaba Tawa Thabak ni haina Deputy Chief Minister Gekhangamna ngasi Paumikha ko unabada phongdokre Masina kana amatada kanaba purakloi mukhoi apamba du democratic oiba mongda mukhoi gi davi sing phangnana ba hona bagi mahutta ain kaiba mongda chatharaga bi achumba oiroi khongjangasi praja singi khalaga handokna ba haiki Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Day gi thoram Health Services Manipur na sinduna ngasi RIMS ki Jubilee Hall da pangthokre thoram adida Health Minister Phunzathang Tonsing Health Services ki Director Okram Ibomja Singh Health and Family Welfare Services Government of India ki Resident Director Dr. L.S. Singh Amadi Family Welfare Services ki Director K. Rajo Singhana Mariba Myoshing Oina Sarugya ki Health Minister Phunjas Thangna Iodine wat pana tongan ba makhalgi laina kya thoaliba si thingnana ba pigliba agang dagi hongna Iodine wat da ba Health Department ke makhada laiba marilena ba pumna magna honamina si Masida Sarkar gi Makaidagi Pangba Yaba Mateng Pangani Haiki. Additionally, there is a trend towards consuming more processed foods in the Western countries also. The non-iodine salt used in this food means that people are less to obtain iodine from adding salt during the cooking of food. I would like to emphasize today particularly for regular and sufficient using of iodine element in food component. Sarmila Kallu amasung Armed Forces Missile Powers Act Manipurdagi Loktho Haidina More Town da Ka Manipur Apun Manipilo Muslim Nagar Women's Development Association Nupi Kunai Chakhoi Khongthang Lamjing Luf Minority Women's Development Society Amadi Mahiri Singna Saruk Yaduna Khongsat Amasat Kre More gi Kondong Lairembi Harau Bungdagi Hogduna More Market da Chatlarba Matungda Amuk Halaktuna Kondong Lairembi Harau Phomda Loshinki Khongsat asigi mangoinana Kondong Lairembi Haraubungda Mioiba Zatigi Mayokta Zathariba Miot Midagi Matangda Mifamama Pangthoki Mifam Aduda Advocate Ravi Khan United NGO Mission Manipurgi Secretary Novo Kishore Amadi Ward ki Secretary Sobitana Wangangki Novo Kishore na Samilana Sangsiliba Khongjangasi ngasi fawwa natheduna thamli Afasbana Lalawu Singi Irang Laksinba Ngamlabra Habadu Miyamgi Wahangni Masigi Pakum Bharat Sarkarna Pifam Thoi Haiki Ward ki Secretary Sovita Mangsa Tabamna Judiciary Mapangal Kalhansi Haina Lauriba Manipur Sarkarna Court na Maralaiti Haina Thadokraba Samila Amuk Hanna Fajinba Asi Judiciary Mapangal Kankat Hanabagi Khudamla Lamdam Asita Lairiba Miyamasi Afaspagi Jaitheng Pangdaba Yokshilaktre Military Rules ki Makhada Laibaga Jap Manare Haiki Ningol Sakopuna Lakpada Kabui Dharma Sabha Manipurna Efa Pausel Piragli Ningol Sakopuna Lakpada Lebakasta Nushi Sanaba Purakpagalunana Apun Bagi Lipulna Chetna Punduna Nunga Yafaba Liba Ama Warasanu Haina Kabui Dharma Sabha Manipurgi President Di Lungpuizai Kabuina Thadarakpa Cherolamana Kangalagli Abaramda Southeast Asia Cultural Organization Su Ningol Sakopuna Lakpada Efa Pausel Piragli Nimirasna Lakpada Miyamda Aphaba Ing Tappa Machimana Oibegi Apo Mari Hena Chesin Hanba Nupiga Marinaba Crime Matungda Toktabo Oirasanu Hairi Janimsta Tangai Fadaba Anaba Singda Lemna Fanghanaba Store Thamba BT set Amadi IV set Pharmacy da Yolamadagi Fagatuna Poranpar Police na Kesamala Khatkre Janaba Mushing Matik Java Action Lokat Pagalunana Haiba Polam Singolamba Pharmacy Singi License Kanganaba Tabapai Khalagani Haina Janimski Director M Siamona Phongdokre Thaudosi Matangda ISTV News na Janimsaki Fangwa Paugi Matungina Ngasi Yupung Taramakharum Taba Matamda Janimski Female Medicine Ward Layangduna Lariba Anaba Amagidamak Makoigi Mioshina Pharmacy Amadagi Blood Transfusion Set BT Set Layuraga Nurse Piraki Hairi Nurse Aduna Hospital na Anaba Singda Lemna Fangangadaba BT Set Asi Mataukaramna Pharmacy da Yolamibunu Haina Marinaba Singda Wakalakpadagi Janimski Authority na Porampa Police Kalunana Janimski Akoibada Famliba Pharmacy Singda Drive Zathaki
Pharmacy Tareta Jennings Liam Fangadaba BT set Amadi IV set Yolamba Tengnabadagi BT set Chamakun Amadi IV set Taranipan Fagalaki Taudoski Matanga Porampa Police na case ama Lokotpagaluna Tizidwa Hokre Jennings Director M Siamona ISTV News the Fondorakoda Maru Oina Tangai Fadaba Amadi later Liraba Anabasinda Liam the Fanganabakidama BT set Amadi IV set Noi Krana Aran Mamonda Yon Toktuna Miam Yahak Matpasi Taraina Loge Masas General Musing Matik Java Tabak Lokotpaga Lunana Pharmacy Sing License Kanganaba Kangalagani Haki Masigi supply government ki granin yategi pir kotegi kan kara kaithoga to adu ana basi yogana ana adu yogra yoga dikhamre ana basi akai aina ejunda udi yogde ne khalle ana basi yogdana pharmacy dai le pharmacy sina patient party da amu yonjalaga patient sing sina leiraga amu sina kusela masi kogi medicine ward ki sister in charge har ko de matang thina rakhoda ase pharmacy ko trace tore koi sida lai staff sing manunda moi khara amati manipur health service ki la ko yauri mada chendra magana moi de manipur health service ta moi action logi ko chi de koi ki staff organ ko action logi jara Hazul Islakpada Mariba Pau Amuhana भारत की होंगलिबा राष्ट्रजी की फिल्म यंगलगा कांग्रेस के मिनिस्टर एमएलए अमदी कर्मी सिंहना सेक्शनना तबक तबु मतम ओइरे हाइना चीफ मिनिस्टर फोंदोखरे हजिकेदी आईएसटीवी की पाउमिंग दाबी बिसिंगबु अमकहना खोरंजरी